الحمد لله القائل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على البشير المنير وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريق الخير ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم العظيم الكبير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagpuas amman salam lay maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus magsyukur hab si kaam si kahumadir bisangim ininen. Tiyak ni sab umabot yene waktu pag paiseb binesebten bin. Sangim inin maipon Allah subhanahu wa ta'ala mawdu' yene nasihatten bin bang si bahasa Arab kaifa nata'amalu ma'a ahli al-ma'asi wal-dhunub. Kuinge painne yene hinangten bin si meksiye yene me magmamasiyat. Kuinge hinangten bin pamawote bisiye magbisahin atawakan addatten bin yene si manusia maghahinang maksiat. Nan si inin maipon Allah subhanahu wa ta'ala niya tu'u atas ennem parkala pangadjian tebi bangku inge yene hinang tebi duksiyahin. Bang ine hininang tenbin duk yene me manusia magmamaksiat. Tahati we tebi niya me manusia painte ahlu ta'ah hatinin me manusia mag-ibadat nuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala niya sab muktasid hatinin tengah-tengah ubus ngayon ang maksiat ubus magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala niya sab ahlul maksiyah ahlul ma'asi wa dhunub hatinin magmamaksiat luune ke ngahinang iyen taggahan sara pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan gay sabi ngahinang iyen pangandaakan Allah ta'ala. Pegge masirwa maksiyat alennin bangkew ninggalan iyen pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wamban pasek te siyen ng parkala sugat hati temeipon Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inambaran kitewe ni si lalan bentel duklalan landuk klaro. Kuene painte si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inambaran ne kukaam ala al-mahajjati al-bayda silalan klaro silalan painte ga niya lai lindem-lindem ni hatinen bakas ne pinatampal we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon pakasanyangante dunya laibang sa akhirah. Lailuha kanahariha hawapain na sing klaro yene lalanmiaan insangem nen kwedu ellew. La yazigu anha illa halik ga niya ala ilepas amban lalanien ga niya ala ilaw amban lalanien malainkan bangpainte
ilepas oleh Allah Subhanahu wa taala atawakan dalal alipas. Duk ini parman Allah Subhanahu wa taala wa hadainahu najdain, puas amman pangapanjari ni manusia yene kita tinuan kita we ni lalan ini lalan bentel atawakan pinanuan kita we ni lalan due yene painte lalan bentel duk lalan ge bentel. Yene painte tariqul huda duk tariqud dalal. Kita nilai magpene bang inggehin tin hotel. Mana nan si niya in manusiain painte niya ikhtiyarne pinapenean kita wa Allah Subhanahu wa ta'ala bang inggehin tin hotel. Pepente serambu ayat ne qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, sabenal bennal pen Allah Subhanahu wa ta'ala tampal na yene lalan mabentelin duk lalan painte malepasin. Nanan si ininen teddo te in maksud ambanien dihelwa mapanabutte bangku ingge iene hinangten muamalatin si Mesia magmaksiyat hatinen nan sinen in manusiain la yamliku hidayah wa taufiq. Hatinen in manusiain geisya kapag milik iene painte hidayat duk taufiq bang painte moo atawakan masampai sababan hadjain Allah Subhanahu wa ta'ala maghidayatin nuk magtawfiqin. Sikitahin al-irsyad, sikitahin mano hadja ubus Allah Subhanahu wa ta'ala iyene mangahulong hidayat duk tawfiq sikemun manusia. Atin ganya ijbar nga kahadja kite bangge tina kinahagad na pahali kita. Sika isa pasik kita tuu iene bangku ingge hinangten bang ine hinangten iene me si manusia painte magmamaksiyat. Nan sininen kailangan teed sikemun tiap-tiap muslim mukmin kena tauhan we ni pakarajani ninin. Supaya kena tauhan ni bangku ingge pamoone in manusia in bangnya takitene magmaksiyat. Sikaisa an-nus wal wa'z. Hatinen suga nasihatannu yene magmaksiyat le. Biqadril imkan si taman tages-gesten. Bang takitewe tein manusiain maka maksiat akahan tewe Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni daak teye magtaubat. Kwene painte parman Allah Subhanahu wa ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. O kam tawakan bisarahun o Muhammad yene si ipun Allah Subhanahu wa ta'ala yene manusia yene makalandu atawakan makahinang pangalangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, dakam sinumu si rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, benal Allah tabaraka wa ta'ala ngampuni si yene me paldusehan manusia kemon. Innahu huwal ghafurur rahim, benal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pangampun duk sangat maasih. Hatinan inin panganasihat tesiyahin bang niya alai magmamaksiat luune ke usbate luune ke asaddi supaya painte mole magtaubat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk ngulong kita kisah
Iyan si pasalan manusia painte magtaubat bang ine in kahalan Allah subhanahu wa ta'ala iyan si manusia magtaubat ni. Kuyan si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kisah painte ng buwa lella pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilayh min ahadikum kana ala rahilatihi. Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat فأفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى بشجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. يعني si kisah ng buwan laininin Allah subhanahu wa ta'ala pa inni makalandu insinanin si taubat dan buwa ipunne bang iya magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang iya bakas makahinang maksiat bunay magtaubat Allah tabaraka wa ta'ala makalandu insinanin ang bandang buwa niya dan buwa lella mian palengan iye duk panutan ni palengan iye duk panutan ni detak bulak hinay luni ke mian kabew atau kan unta importantihin panutan ni mian hinay biardin falat si buda tak bulak painte ga niya lai aane ga niya kinakanne ga niya ine-inene si sakhra si desert famfalatat minhu ubus ine patahala sa miyan yene panhutan ne miyan paruan ne miyan wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu bu in kinakanne lai painte dia tak panhutan ne miyan ubus ene alel lamian pegge painte tahala ni lepas ni ambani panhutan nin paruan nin jumuk ne gene takaswa ni bagintang papua ne pasaindung si dambua painte kayu ubus si waktu ni pasaindung le tumuli ye pagkapene la ini painte nenge yene mian paruan ni mian yene unta ni mian natawakan mian panutan ni mian ine antalan ni saya ni yene si kakang ni natawakan si ingket ni hawasin nanin pa inne Allahumma anta abdi wa ana rabbuk pa inne okay ya Allah pa inne kau pa inne abdi kau pa inne ipun kun duka aku pa inne yene mga hinang kawi hawa yene sinna rambuan lamian sala pa inte yene pagbistaranin suga happy pa inne Allahumma anta rabbi wa ana abduk suga hawa pa inte in kasalanen hawa kasinnanin paggetek kayene panutan ni miyan ganiya sawaban ne sala yene bistaran Allah subhanahu wa ta'ala sinnape amban lelaien bang ipunin magtaubat si iye may pun Allah subhanahu wa ta'ala ngeddo kita roh kisah buwa yene si lella makapapate mian siyam puksiam makapapate siyam puksiam nambual lamian makamate ye siyam puksiam pag makamate siyam puksiam mabai magtaubat
papuane nilew bang intag iyene tamanan tao dia tak bulak supaya manuanie. Ubus pinanoan me dambua si rahib iyene abid amban me Banu Israel mag-ibadat hadja painte si kanisa si sumbahan mag-ibadat hadja dumen niya painte alim tinilawa ne painne makapapatay ko painne siyang puksiyam ine painne niya pe painne taubat ne makadari ko magtaubat ine bisara painte si lamyaan abid miyam gaane painne niya taubat no pag painne gaane niya taubat no pinapatewe ni manjadi ne dahatus in mamatewe ni papuane gape mararahi nilaw na isabi painte bang sine tamanan tao mian si dia tak bulak si tapi tak si palaihan ni. Naniya makapanoan niya si dambua alim. Pagpili hap alim miyan tinilewe ni painne makapapatay ku dahatus ine painne makadari ko magtaubat. Pain dambua alim miyan makadari ko magtaubat sine painne mabagis kauhin antara nuruk taubat de. Allah subhanahu wa ta'ala inopen we ni pagtaubatin samantala api paintin manusia ini mati. Magtaubat amiyang ubus pain anuhin alimin tahala hadja kayo pain ni amban yene bulak paluhan nun amban lugar nun tahala pendak bisara yene lelamian haplahat sadili pag tahala haplahat sadili pag sitengga lalan ye matay sitengga lalan ye matay taabutin ajal nin o mustek ka malaikat duehin malaikatul rahmah duk malaikatul azab malaikat painte yene ngeddo nyawa malaikat surga duk malaikat painte mo parimnarka magsuayan se pain malaikatul rahmanin ayuan pain ni ako ngeddo ne pegge pahala ye amban lahat pagmamaksiatan ubus ye magtaubat ni mian amban pangatian ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pan malaikat azabin inainin pa inni ga niya bakas tahinang ni kahapan. Ga bakas niya tahinang ni kahapan. Ubus pinabawahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dan buah malaikat nga hukum siye. Yene dua malaikat miyan. Pain malaikat dan buain maka hukum pinabawa Allah subhanahu wa ta'ala syukurun biko pain ni yene miyan bulak song papiuhan ni yumen hap bulak pain te pagambalan salilay duk yene bulak bakas patahalaan ni yene lahat ni pag mamaksiatan ni. Allah subhanahu wa ta'ala amban rahmat ni pinatapit we ni yene bulak song pahijrahan ni hapainte may maghinang ambang salihin. Ubus panak bisara ineddo we malaikatul rahmah yene amate mian. Taeddo we tenan kin shahid may from Allah subhanahu wa ta'ala maknanen in manusiain bisan pes painte magmamaksiyat masinya chance ne bang magtaubat inampun we Allah subhanahu wa ta'ala. Sikaduwe pandak time 10 palakestene si kadue al-rifq wal-lin. Suga bohannu yene hanunut. Suga bohannu muamalatul hasanah. Amban pamisarano duk kujut kuhibalnu. Pen Allah subhanahu wa ta'ala fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Pen Allah subhanahu wa ta'ala amban rahmat Allah tabaraka wa ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linta lahum lunuk kau sisiye walau kunta fadzan ghalidal qalbi bangkanian pangatian nun tuas bingis keu lang fadlu min haulik ga niya mabaya si katalibut nuyuin ga niya mabaya si kaum sahabatin mining nen suga niya rizq suga keu lunuk mahanunut yene si manusia magmamaksiat
Kalu le sababan painte in kalunuk nulay mian magtaubat se nuhut se panganakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na iyene kisah Abi Hanifa bakasinta kisate si muhadarate suga mas labihap painte tabassanaan duk mian takissa balik. Iyene Abu Hanifa ini duk dambuak syab si bing lumakne kariyaan syab mian nakanak mian bangsangin niya nga bahangi mag-inuman. Ubus Abu Hanifa magtahadud sa bangsangin. Nakawaka magtahadud bangsangin Abu Hanifa nakanak mian lango. Ubus ine bisaray nakanak mian kabalango paine dayauni paine ilepas ne kwede. Pag namuha sangim nahadjud painte Abu Hanifa. Pag anune gani atakalene hibuk-hibuk ne. Gani atakalene misara ne. Papuane tinilew iyene me sibing-bihing nin. Paine intag ne paine iyene lambua nakanak atawakan subul-subul kaba paine sangim maglanguhanin. Paniye me bing lumak ne miyaan in nakanakin tasigyaw ne. Tasigyaw pulis. Abu Hanifa pilih binisi tawa ni nakanak miyan. Payaman tayo ni pwede rif kahap sin me salafus salih. Apo ane pili. Pagpili ni panakbisara pinaluwas nakanak miyaan. Weme pulisin pagge sinapa ato Abu Hanifa. Ubus ine bisaranin sinakanakin hal dayanak ine pa ine lepas kami ni keu. Garu bisan niya lai wab. Yeru bisaraien bisara Abu Hanifa intene ine lepas kami ni keu pa ine. Pagge bisara nakanakin ilepas ni kami ilepas ni kwede. Nakanak miyaan may ipon Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat amban yene kakahinang na isarwan painte muamala atawakan rifkuan lin yene miyaan kahap painte kalunok sin manusia. Dukpen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah subhanahu wa ta'ala mian malampung ye. Allah subhanahu wa ta'ala mian lunuk ye. Yuhibbur rifq mabaya ye si manusia painte malampung si pagkasine. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala malampung si ibad ni si mian ipunne. Wayuk tiala rifq duk ngurung ye painte si manusia mamurah si pagkasine manusia malayuk tiala uf geye ngurung isab si manusia painte tuas mian gehap yene kaulpilin. Nang sine kakissa bang payamante mian waqi si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuene me waktu ni painte palengah Taif mian tini bagi lai si Taif sampai sa mian pagua lahain amban kokni amban baranni ubus ina bisaranin pagtekka malaikat azabin song painte binsana me kauman mian kauman Taif duk Makkah ine painne la'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bi syai'a kalau fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala maase si manusia ayuen ubus niya amban me painte panubuk de numba si Allah Ta'ala. Paimante me. Naku ito paimanun bi. Paimante bi yene painte si Makkah. Duk Taif, duk saddi pelahat. Sawan painte in kalunok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hekka painte magtaubat. Duk hekka mian paasip si Islam. Sika telu yene muamala bangsa ingge tangaanute hinang tene si manusia ang maksiat suga ini mian as-sabru alaihim suga kita magsabar sisiye suga hekka sabarte sisiye pa Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha pa Allah subhanahu wa ta'ala daakon mi ahlinun magsambahayang magibadat si Allah ta'ala wastabir 'alayha duk magsabar ka sisiye. Suga samian hekka sabarte yene si manusia magmamaksiat. Bangkeo magdakwa main, bugay tay makde, dakeo jumu magdakwa mian sa
sampai painte magtaubat si. Sali duyen tao guru duk dumain guru peggein manusiain bang katauhan yuen we maksiat bunia makahilang ne makadari ke bisan main si siye mian maesse bisan ke painte dumain guru. Bang kita mayam nasi ini kisah Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pinabawa ni Nuh alaihi salam si kaumanne. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 'am. Sebenarnya pen Allah subhanahu wa ta'ala pinabawa kami Nuh alaihi salam hap kaumanne ubus teggelan nilai si kaumanne lay siampuk hatus duk 50 tahun. Siam hatus duk 50 tahun teggelan Nuh alaihi salam magdakwa si kaumanne gaye jumu. Ini bisara me kaumanne nadza silambua ayat pen Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Pain Nuh alaihi salam si Allah subhanahu wa ta'ala peggesayen ne teggelan ne malay magdawa si qauman nin gaye jumu pain ne ya Allah pain ne bennal aku dinaawahan ne kusiye sangem duk enlew duk sangem falam yazidhum du'a illa firara ga niya panambare duk ga niya painte mian pag ga niya painte yene mian pagtaat de si da'wa Nuh alaihi salam illa firara malaika nini tahala hadda si magubas wa inni kullama da'awtuhum duk bennawen alaku pa in Nuh alaihi salam kahaba si da'wahanku kahaba si lingananku litaghfira lahum supaya se inampun ya Allah subhanahu wa ta'ala ja'alu asabi'ahum fi azanihim binettadwe de yene tambolok den hadjadelem tengere supaya ge takalene wastaghshaw siyabahum duk magbungkus hadjase wa asarru wastakbaru istikbara duk ine makalando painte yene pag takabbur den duk makalando yene ge pakaleren hatinen nunggud hadjasiye jesi pakale posinu sa Nuh alaihi salam masih magsabar yesi me kauman nimiyaan bisan pepainte sailien yene pagdakwanin. Ubus may pun Allah subhanahu wa ta'ala si katellu ilien si kaampat inahinangten al-muamalatul hasanah suga painte halap yene muamalanun yene mian hinang musisiyahin kujut kuhibanu lay pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pa Allah subhanahu wa ta'ala yene ipun Allah subhanahu wa ta'alahin ipun ne maturata dunyahin bang siya lumengan dia tak bulak hauna mutawadian bang siya lumengan tak bulak bisakinati wal waqar ine gay siya magtakabbur tawadu siya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama bang painte binuag bisara wa men manusia majahilin bang siya binisara bisarahan gehap ine panambung nen sambung painte halap maknanen nan sininen suga niya muamalatul hasanah suga halap yene muamalanun hinang nun sime manusia magmamaksiat lay dumen ci samian bisarahan nu gay halap dumen ci samian paiyak nu dumen se bisarahan nu pinakitain kaiban din suga painte halap yene bisaranu sisiyahin kalu siyahin yene magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti banes kisah manamal bang tingin do kisah ko may painte kisah mi anbiya
duk me kaumande suga aga niya tanto time te palatu ni tepitu si kalime. Si kalime in at-tamahul wal intizar. Hatinen suga kau gay paalistu. Suga kau ngagad kalu-kalu nuyene ama magmaksiat na magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pandogaharun dahu kalu-kalu rusiye ujud magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung painte rambua kisah, yene dende makazina, ene dende painte kapag zina si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtek kapi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu na si masjid, mag-akay painte samian kapag zina ye, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinapdawe ni balik molik. Lai si en kalu-kalu yene dendele gayne pasong painte. Pagge haddu zina la si sugaye pinapate, sugaye ilinajam, pagge kasi tagaella. Sa hawa painte pangagad, ase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinakuan nila mole. Pagge lewin masiru balik dendehin, hawa painte kese yene iman ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Paine dane ko paine papole un balik, asal paine kapag zina ko paine tandanin betteng niku. Pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mole keo balik, meke keo pitu balik bang ne painte pagua painte ni anak nun. Pagpagua ne sab anak nen, balik ne sab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik keo mole, ganya ngipat anak nun pasusuhun dahu sampai painte kompleto yene rabaale yene pagsusune si umur 20 tahun. Pag puas ne sab talabe 20 tahun, tekka ne sab yene dendemiaan pi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag tekka lai dinaak ne we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinajam yene dendemiaan. Payaman te milai si ilien hawa painte yene pa pangagad yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalu-kalu we magtaubat. Kalau magtaubat gene suga painte dinajam pinapate tinibag gawe ni magtusirinajam pinateggelan we ni pian tahun na teggel ni nakanakin kami banding betteng sampai inanakan sampai pente ubus ini pagpasusuhin waktu pagsusuhin pag pinarajam ni maipon Allah subhanahu wa ta'ala indindemiaan ini mian pag tinibag wa si Khalid bin Walid dendehin kapisikan painte laha kapisikan laha iya dia tak kokne ubus mian pagkapisikan laha dia tak kokne inanwe si Khalid bin Walid binistara-bistarahan hatinen kapag zina binistara-bistarahan ini us kapisikan laha ni ina bistara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khalid mahlan ya Khalid dake pa inne palisto keo Khalid dake magdayday mistaraniya gihat laqad tabat taubatan law tabaha sahibul maksin laqabilat wa fi riwayatin ukhra laghfira lah dake paine magdayday o keo Khalid Saifullah inden day en pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pagtaubat ya si Allah subhanahu wa ta'ala taubat pa inne bang tataubat atawakan kapag taubat we manusia magmamaksiat manusia pa inte hekka maksiat dengan zalim manusia hekka dengan zalim si manusia gay mag-ibadat laqubilat bennal nin pa inne tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala si riwayat dambua laghfira lah tina ami aninampun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nansinin teddo ten hatinen dakite magdayday si manusia painte bangnya takitete luma kahinang maksiat agarante raw kalu-kalu siye magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaenne min nelasnen min al-ibratu wal idah. Hatinen suga keu pakitehan siye panuan siye duk pakitaleu siye iyene me mian kauman atau akan me manusia gay mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala.
kuene painte kauman sini, kauman Fir'aun. Kauman Musa. Ini Fir'aun pain Allah Subhanahu wa ta'ala wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairil haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa'akhadnahu wa junudahu fanamaznahum fil yammi fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Pain Allah Subhanahu wa ta'ala Yes, si Fir'aun, si waktu ni painte magtakabbur, si dumen sa kasabennalan, sampai painte ilembo Allah Subhanahu wa ta'ala, duk sampai mian bininsana alay direntahi, panzur kaifa kana akibatul zalimin, payaman painne mian yene siksa si manusia magmamaksiatlay, may pun Allah Subhanahu wa ta'ala mian ine ubus painten